mamm, blaves nantek kan. Amma vedalchet an diskwezadek olvedel. Milionou adut zo deuet da velet pe da ziskwez nevez en tiou ar bet. En o zouez daou gomper, daou zoner, deut eus brovigouden. Lan e gwegen a fanch bo divit, deut espresker eus poun nad evit seni a beza en rollet va un tam koar gant ur mekanik nevez. Kiniget eo abet kemese dezo gant an dokteur Léon Azoulay, un humaniste giz ma vezelaret d'ar mareze. Gant an diskwezadek e Paris, en doa ha un digarez da geja gant poblou a bep seurt a dec'hel roudou eus o sonerez hag o yezou. Ur sapre enor evit an daou gomper. Deus bro ar bigoudennet. Ne Paris so Paris, a setu hin davant da riboulat e kerben ar Frans. Riboulat petek re, matrere, hag a greistou, setu tremenet ar paouk ez fanch. Kavet maromik e kresker. Me de brovigouden eo an drazakr a lor hag an enor. Hag eo e gomper lonik da velet an doktor Azoulay memestra. En rollet eo bet o seni pevar zon gavoten e unan gant e vombard hag o kana e brezhounek. A sed a ze un enroladen gosa de sursoner de sarvro kred e nantek kan a miret ato hir yo ande war un tam koar e Paris.